여러분 호치키스, 스카치 테이프, 포크레인, 지프차, 브루스타, 봉고 За 이런 단어들의 공통점이 있습니다. 무엇이 있을까요? за саяны дурдсан одоо эдгээр үгнүүдийн үгнүүдэд нэг тийм нийтлэг зүйл байгаа. Тэр нь юу байж болох вэ? 아시나요? Та бүгэн юу байна гэж бодож байна? 이 제품들은요, 제품의 브랜드 이름이 아예 물건을 가리키는 말이 되었다는 것입니다. За энэ бүтээгдэхүүний брэнд нэр нь тухайн одоо бүтээгдэхүүнийг илэрхийлж байгаа үг болсон гэсэн үг. 이 물건을 하나 만들 때도 이름을 잘 짓기 위해서 매우 고심합니다. За нэг бараа бүтээгдэхүүнийг хийгээд тэрэндээ тохирсон нэрийг өгөхийн тулд маш их хүчин чармайл гардаг байгаа. 이름이 어떠냐에 따라서 그 물건이 잘 팔릴 수도 있고 아닐 수도 있기 때문이죠. За тэр бүтээгдэхүүний нэр нь ямар байгаа шалтгаалаад тэр бүтээгдэхүүн сайн зарагдах уу, сайн зарагдахгүй байх уу гэдг нь хүртэл нөлөөлдөг байгаа. 제가 한참 전에 캐나다에 살 때 그 마트에서 매우 재미있는 것을 하나 보았습니다. Би нэлээд ээр үед Канадад байж ах үедээ Канадын нэг мартаас маш сонирхолтой зүйлийг харсан байгаа. 이 노란색 포장지로 포장한 물건들이 이제 가득 쌓여 있었는데요. 포장지마다 No Name이라고 적혀 있었습니다. За шар өнгийн савлгаагаар одоо савлагдсан бараа бүтээгдэхүүн маш ихээр ингээ овоолгдсон байсан. Тэгээд тэр овоолгдсон байсан савлгаатай бүтээгдэхүүн дээр No Name гэж бичсэн байсан баг. 그 브랜드의 이름이 No Name이었던 거죠. Тэгсэн чинь тэр брендийнх нь нэр нь өөрөө No Name буюу нэргүй гэсэн утгатай байсан. 이름이 없다는 뜻이죠. нэргүй гэсэн утгатай тий. 이 No Name은 저렴한 기획 상품이라는 것을 알려주면서도 잊혀지지 않는 이름이었습니다. За энэ No Name гэдэг брэнд нь болохоор өөрөө одоо маш хямд үнээр одоо зарагдаж байгаа бүтээгдэхүүн гэдгийг харуулж байгаа мөртлөө нэр нь ч гэсэндээ бас тэр бүтээгдэхүүндээ тохирсон нэрийг өгсөн байсан. 이 우리나라 대형 마트도 그것을 따라서 비슷한 이름의 브랜드를 만들었습니다. За манай Солонгос улсын мартууд ч гэсэндээ түүнийг дагаад төстэй нэрийг ашиглаж ирсэн. 여러분 상품과 브랜드의 이름을 지을 때만 고심하겠습니까? За зөвхөн бүтээгдэхүүний брендийн нэрлэхдээ санаа зовж байна уу? 이 부모들은 자녀의 이름을 지을 때 심사숙고하고 또 좋은 한자를 찾기 위해서 사전을 열심히 찾아봅니다. За тэгвэл ганцхан брендээр зогсохгүй эцэг эхчүүд ч гэсэндээ хүүхдтэй нэр өгөхдөө сайтар бодоод одоо хамгийн сайн ханз буюу хятад ханзны ном тойл бичгээс хараад хүүхдтэй хамгийн сайхан нэрийг өгөх гэж хайдаг байна. 이름이 중요하기 때문입니다. Яагаад вэ гэх юм бол нэр гэдэг нь маш чухал юм аа. 모세는 불타는 떨기나무에서 하나님을 만났습니다. Мосе болохоор шатаж буй бутны дэргэд бурхантай уулзсан байгаа. 하나님께서는 모세에게 이스라엘 백성들을 이집트에서 이끌어내서 가나안에 가서 하나님을 섬기게 하라는 사명을 주셨습니다. За бурхан Мосед Израильчуудыг Египтээс гаргаад Канаан руу хөтлөн бурханд үйлчлэлээрэ гэсэн одоо зарлиг номлолыг өгсөн байна. 그때 모세는 이스라엘 사람들이 하나님의 이름이 뭐냐고 물으면 어떻게 대답합니까? 이렇게 질문합니다. За тэр үед Израильчууд түүнээс бурхны нэр хин бэ гэж асуугаад Мосе яаж хариулах ёстой байсан бол 모세는 하나님을 어떻게 불러야 할지를 몰라서 질문하는 것이 아닙니다. За Мосе бурхныг юу гэж нэрлэхээ мэдээгүй байсан учраас асуугаагүй байгаа. 모세는 하나님께 나는 너의 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라 이런 말을 들었어요. За Мосе бурхны би бол чиний эцгийн бурхан, Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковын бурхан гэж хэлснийг сонссон баг. 그 불타는 떨기 나무에서 자신에게 말씀하신 분이 조상들의 하나님이라는 것을 알았습니다. За тэр шатаж буй бутнаас одоо өөртөө нь ярьж байсан хүн бол өвөг дээдсийнх нь бурхан гэдгийг тэрээр мэдж байсан гэсэн.
그러니까 조상들이 부르던 대로 신이라는 의미를 가진 하나님이라고 부를 수도 있었어요. За түүний өвөг дээдс маань одоо түүний өвөг дээдс нь дууддаг шиг түүнийг бурхан гэж дуудаж болох байсан гэдгийг мэдчихсэн гэсэн үг. 그렇지만 그럼에도 불구하고 하나님의 이름을 물은 것은 하나님께서 어떤 분이신지를 묻고 있는 것입니다. За гисэн хэдий ч бурханы нэрийг асуух нь бурханыг ямар хүн бэ гэж асууж байгаа адил юм аа. 이스라엘 사람들이 어떤 처지에 있었습니까? За Израильчууд ямар нөхцөл байдалд байсан бэлээ? 그들은 이집트에서 매우 비참한 생활을 하고 있었습니다. За тэдгээр Израиль хүмүүс Египтэд маш их зовлонтой ядуу тарчиг нөхцөл байдалд амьдарч байсан. 그들은 이집트에서 종이었으면서 과중한 노동을 했지요. За тэд одоо Египтэд хамгийн доод түвшин буюу боолын боол одоо барлагын ажил хийдэг байсан. 이집트는 세계적인 강대국입니다. Египт болохоор дэлхийн хүчрэг улс тийм үү? 강력한 군사력과 문화를 가진 나라예요. Хүчрэг цэрэг зэвсгийн хүчтэй мөн соёлтой улс байгаа. 게다가 이집트 왕은 자신을 스스로 신이라고 생각했습니다. За тухайн үед одоо Египтийн хаан өөрийгөө бурхан гэж одоо үздэг байсан. 그러니까 이스라엘이 이집트로부터 탈출하기 위해서는 이집트 왕과 싸워야 되고 또 이집트가 숭배하고 있는 이방신들과 싸워야 했습니다. За Израиль Египтээс зогтохын тулд одоо Египтийн хаан болон Египтийн шүтдэг харийн бурхтай хүртэл одоо эсэргүүцэлж тулалдах ёстой байсан ба. 지금 모세가 하나님의 이름을 묻는 것은 모세를 이집트로 보내시면서 이스라엘을 구하라고 하시는 바로 이 하나님이 능력이 있으신 분인지 아닌지를 질문하는 거예요. За Мосе бурхныг асуухтаа Израилийг аврахын тулд Мосег Египт рүү илгээсэн бурхан хүчрхэг эсхийг одоо мэдхийн тулд асуужсэн гэсэн. 과연 하나님께서는 무슨 일을 하실 수 있는지를 묻는다는 거지요. За тэгвэл одоо тодорхой хэлэх юм бол бурхан тэгвэл яг юу хийж чадах ёстой юм бэ гэдгийг асуусан гэсэн. 과연 말씀하신 대로 이스라엘을 구할 수 있는지를 질문하는 것입니다. Эсвэл одоо бурхны хэлсэнчлэн Израилийг аварч чадах уу гэдэгт асуусан гэсэн. 여러분, 너무나 놀라운 일이 벌어집니다. За үнэхээр гайхалтай зүйл тохиолддог. 하나님께서 피조물인 모세의 질문에 답을 하십니다. Бурхан өөрийнхөө бүтээлүүд буюу өөрийнхөө бүтээл болсон Мосед асуултанд нь хариулдаг баг. 하나님께서 피조물에게 하나님이 어떠한 분이신지를 알려주시는 거예요. За бурхан өөрийгөө хинбэ гэдгийг өөрийнхөө бүтээлдээ илчилдэгэ гэсэн. 하나님은 스스로 있는 자이십니다. За бурхан болохоор өөрөөрөө оршдог оршихгүй юм аа. 자, 하나님은 나는 스스로 있는 자다 이렇게 답하십니다. Бурхан бол өөрөөрөө оршин байдгаа гэж одоо хариулдаг баг. 이 하나님은 스스로 있는 자다라는 히브리 말을 직역하면은요, 나는 존재한다, 나는 뭐뭐이다 이런 말입니다. За бурхан бол өөрөө оршин байдгаа гэсэн одоо еврей хэлийг шууд орчуулах юм бол би оршдог, би байна гэсэн үг юм аа. 하나님께서 독립적으로 존재하신다는 뜻이에요. За бурхан одоо би дан оршдогоо гэсэн утгатай гэсэн. 우리 인간은 하나님께서 아담과 하와를 창조하셨기 때문에 존재합니다. За бурхан Адам Ева хоёрыг бүтээсэн учраас хүмүүс бид оршдог тийм үү? 저와 여러분은 어때요? 부모님께서 낳았기 때문에 이 세상에 존재합니다. За тэгвэл бид бүгд эцэг гэх маань биднийг төрүүлсэн учраас бид нэр энэ дэлхий дээр оршиж байгаа гэсэн. 그런데 하나님께서는요, 하나님을 존재하게 한 그 원인이 별도로 있지 않습니다. За бурханд тэгвэл түүнийг бий болгосонд нь тусдаа шалтгаан гэж байдаггүй. 하나님은 창조된 분이 아니에요. Бурхан болохоор бүтээгдсэн нэг юм биш юм аа. 하나님은 독립된 채 존재하시는 분이십니다. Бурхан бол бие даасан оршихгүй юм аа. 하나님은 그래서 다른 어떤 거에 도움도 받지 않고 존재하실 수 있어요. За бурхан тэгвэл ямар ч юмний тусламжгүйгээр оршиж чаддгаа гэсэн. 오히려 다른 것들이 존재하도록 하시는 분이십니다. Харин ч эсэргээрээ тэрээр бусад зүйлсүүдийг
бий болгоход тусалдаг нэгэн гэсэн. 다시 말해서 창조주이시죠. Тэр бол бүтээгч юм аа. 또한 역사의 주관자이십니다. Бас тэрээр түүхийн сэдэв юм аа. 우리가 가끔 이런 찬양을 해요. 어제도 계시고 오늘도 계시며 이제 곧 오실 우리 왕. За бид нар заримдаа тийм магтаалын дуу хэлдэг те. Өчигдөрч байсан, өнөөдөрч байсан, цаашдаа дахиж ирэх бидний хаан гэж дуулдаг тийм үү? 이 스스로 계신 자이신 하나님은요. 영원하신 분이십니다. За тэгвэл өөрөө оршин байгаа тэр бурхан бол мөнхийн нэгэн юм аа. 그리고 이 스스로 있는 자인 하나님은 삼위일체 하나님이십니다. За тэгвэл өөрөө орших бурхан бол гурвалсан бурхан юм аа. 이 요한복음에서는요. 예수님이 자기가 어떤 분이신지를 선언하지요. 나는 뭐뭐이다. 이거 하고 연결되는 거예요. За одоо Иохан сайн мэдээний номон дээр тэмдэглэдэг те. Есүс өөрийгөө би бол гэд өөрийгөө тунхагсан холбоостой байдаг. 여러분 하나님은 스스로 존재하시면서 창조주이시고 역사의 주관자 되시면서 영원하십니다. За бурхан бол өөрөө оршдог, бүтээгч, бүх зүйлийн эзэн, мөнх юм аа. 하나님은 놀라운 분이세요. Бурхан бол гайхалтай нэгэн. 우리의 이해를 뛰어넘는 분이십니다. За бурхан бидний ойлгож байгаас маш их дээр байдаг дээдийн дээд нэгэн юм аа. 이집트의 어떤 이방신도 하나님과 견줄 수가 없습니다. За Египтийн харийн бурхтын хинэнч бурхантай харьцуулж чадхааргүй. 이방신들은 어떤가요? 듣지도 못하고 말하지도 못합니다. За тэгвэл харийн бурхт болохоор сонсдоггүй, тэ ярьдаггүй. 이방신들은 행동하지도 못합니다. 능력이 없습니다. Тэр харийн бурхад үйлдэл хийж чадахгүй, чадваргүй байдаг. 왜 그럴까요? Яагаад тийм байдаг юм бол? 사람이 만든 우상이기 때문입니다. Яагаад вэ гэвэл тэр харийн бурхтыг хүмүүс өөрсдийн гараараа бүтээсэн учраас тэр юм аа. 근데 스스로 있는 자 하나님께서는요. 우상이 아니십니다. За тэгвэл өөрөөрөө байгаа, өөрөөрөө оршдог бурхан бол шүтэн биш юм аа. 하나님께서는 살아계시면서 행동하시는 분이십니다. Бурхан өөрөө амьд бөгөөд идэвхтэй үйлдэл хийдэг. 스스로 있는 자보다 더 능력 있으신 분이 어디에 있겠습니까? За өөрөөрөө оршдог тэр хин нэгнээс илүү хүчтэй зүйл хаана байх вэ? Байхгүй тий. 바로 그분이 모세에게 말씀하시고 미션을 주신 분입니다. За тэгвэл тэр хүн бол Мосетэй ярьж Мосед даалгавар өгсөн нэгэн юм аа. 자, 하나님께서 자기의 이름이 스스로 있는 자다 이렇게 말씀하셨기 때문에 모세는 하나님께서 능력이 많으시고 또 말씀하신 대로 이스라엘을 이집트에서 이끌어내실 수 있는 것을 알게 되었어요. За бурхан Мосед өөрийгөө хүчрэг нэгэн гэж хэлэхэд тэр одоо хэлсэн ёсоор нь Израилийг Египтээс гаргаж. 그렇지만 여러분 모세가 실제로 이집트에 가서 이집트 왕과 싸우고 또 이집트에 있는 이방 신들과 싸우면서 이스라엘을 이집트로부터 이끌어내기 위해서는요. 하나님을 믿어야 했습니다. За гэвч Мосе үнэндээ Египт рүү явж одоо Египтийн хаантай тулалдаж одоо тэр харийн бурхадтай тулалдаж Израилийг удирдан чиглүүлэхэд бурханд итгэх ёстой байсан байгаа. 이 모세는 하나님의 능력과 신실하심을 믿었습니다. Энэ Мосе болохоор бурхны одоо хүч чадал болон үнэнч тэр байдалд нь итгэсэн баг. 여러분 우리에게 삶의 현장이 있습니다. За бидэнд амьдралын дүр зураг гэж зүйл байдаг тийм үү? 이스라엘 사람들이 종살이 했던 이집트처럼 녹록지 않은 그런 현장일 수 있습니다. За одоо энэ Библиэлд гардаг шиг Израильчуудын боол байсан Египт шиг хатуу ширүүн газар одоо байж болно. 삶의 어려움이 클수록 이스라엘 사람들이 이집트에서 하나님께 부르짖었던 것처럼 고통 속에서 부르짖었던 것처럼 우리 역시 하나님을 찾고 구하고 하나님께 부르짖습니다. За амьдрал улам хэцүү болох тусам бид Бурхныг улам их илэрхийлж, гуйж, түнд залбирч Израилийн ард түмэн зовлон шаналлаа хашгирсан шиг тэгэх үеэр нь 그때 하나님께서는 모세에게 그러하셨던 것처럼 우리에게 변화를 위한 미션을 주십니다. За тэр үед Бурхан Мосед хийсэн шигэ өөрчлөлт хийх даалгаврыг
бидэнд ч гэсэндээ өгөх болно. 우리는 때로는 힘들고 어려운 현장을 떠나는 것이 주님의 뜻이라고 착각할 때가 있습니다. За бид тэр одоо дүр зургийг орхих нь их эзний хүсэл гэж андуурах тохиолдол зарим үед гардаг. 그래서 하나님께서 우리에게 요구하시는 것, 인도하시는 것을 아주 세밀하게 알아봐야 합니다. Тийм ч учраас бид нэр одоо бурхан биднээс юу шаардаж биднийг юунд хөтлж байгааг маш сайн харах хэрэгтэй. 하나님의 관심사는 우리 자신이에요. За тэгвэл бурхан бидэнд түүнтэй адилгүй зан чанар 우리 각자. за бурханд болохоор сонирхож байгаа зүйл болохоор бид нар өөрсдөө байдаг. 그래서 하나님께서는 주님을 닮지 않은 성품을 버리고 예수님의 성품을 배우라고 말씀하십니다. Бурхан бидэнд түүнд адилгүй зан чанараа орхиод Есүсийн зан чанарыг сураа гэж хэлдэг байна. 하나님께서는 세상적인 세계관을 버리고 성경적인 세계관을 가지라고 배우라고 말씀하십니다. За бурхан бидэнд ертөнцийг үзэх үзлээ орхиж Библийн үнцгийг үзэх үзлийг сураа гэж хэлдэг. 모든 부정적인 생각을 버리고 하나님 나라 안에 있는 소망을 품으라고 말씀하시는 거죠. За тэр бидэнд сөрөг бодлуудаа хайж бурхны хаант улсад байгаа найдварыг хүлээн авахыг хэлдэг байна. 우리를 변하지 못하도록 막는 모든 부정적인 감정들도 다 버리고 하나님 나라 안에 있는 사랑과 기쁨과 소망과 평화를 가지라고 말씀하시는 것입니다. За бидний өөрчлөгд саад болж буй бүх сөрөг бодлуудыг хаяад одоо бурхны хаант улсад байгаа хайр, баяр баясгалан, найдвар, амар амгалан хүлээн авахыг бурхан бидэнд хэлдэг гэсэн. 때로는 우리가 하나의 미랄이 되어서 삶의 현장을 바꾸라고도 말씀하십니다. Заримдаа бид одоо улаан буудаан үр тариа болж амьдралынхаа дүр зургийг өөрчлөө гэж бас бурхан хэлдэг. 그런데 어떻습니까? 우리가 실제로 바뀌고 있습니까? 아니면 세상을 바꾸고 있습니까? Гэхдээ яг үнэндээ бид нар үнэхээр өөрчлөгдөж байна уу? Эсвэл бид дэлхийг өөрчилж байна уу? 우리의 생각과 세계관은 이미 굳어버려서 변할 수 없는 것 같습니다. За бидний бодол санаа ертөнцийг үүсэх үзэл нь аль хэдийн ингээд нэг хэвэн болоод тогтсон учраас өөрчлөгдөх боломжгүй юм шиг санагддаг. 삶의 현장에서 도망치고 싶지 나 자신이 바뀔 수 있다는 것은 불가능하다는 생각이 들어서 그건 포기하고 싶어요. Тэгээд одоо би зүгээр л амьдралынхаа энэ нөхцөл байдлаас цухтмаар байна. Надад өөрчлөгдөх боломж байхгүй юм шиг санагдаж байна. Би зүгээр л бууж өгмөр ин гэж хүртэл боддог. 그래서 우리에게 믿음이 필요합니다. Тийм ч учраас биднэрт тийм үед итгэл гэдэг зүйл хэрэгтэй. 하나님께서 창조주 하나님이시며 죽은 자를 살리신 능력이 있으신 분이고 또 신실하다는 것을 믿어야 합니다. За бид болохоор одоо бурхан болохоор бүтээгч буюу бүтээгч бөгөөд тэрээр нас барсан хүний хүртэл амьлуулж чадах хүч чадалтай гэдэгт нь итгэдэг бид байх ёстой гэсэн үг. 예수 그리스도를 통해서 신자인 우리를 새로운 피조물로 만드셨음을 믿어야 하는 거죠. Бурхан биднийг Есүсээр дамжуулаад шинэ бүтээл одоо болгосон гэдэгт бид итгэх ёстой. 또한 예수 그리스도 안에서 우리를 통해서 하나님께서 우리의 삶의 현장을 바꾸실 것을 믿어야 하는 것입니다. За мөн бурхан Есүс дотор биднээр дамжуулан бидний амьдралын нөхцөл байдлыг өөрчлөн гэдэгт бид итгэх ёстой гэсэн. 그 믿음이 있어야 우리가 실제적으로 변화를 시도하고 도전할 수 있는 거예요. За тэр итгэл гэдэг зүйл байж иж бид нэр одоо тэр зүйлийг одоо хүлээн зөвшөөрөөд өөрчлөөд мөн түүндээ хичээж өөрсдийгөө сорж чадна гэсэн. 여러분 하나님의 미션은 하나님을 믿을 때 수행할 수 있습니다. За бурхнаас бидэнд өгж байгаа бурхны тэр даалгавар гэдэг зүйл бурханд итгэх үед одоо гүйцэтгэгдэж одоо бүрэн төгс болтгоо гэсэн. 하나님께서 저와 여러분에게 어떤 미션을 주고 계십니까? За бурхан тэгвэл бид бүгдэд ямар даалгавар өгсөн бол 우리가 기도하고 말씀을 읽는 중에 깨닫기를 원합니다. за энэ даалгавраа бид нэр залбираад бурхны үгийг уншаад тэр үедээ ухаараасай гэж хүсэж байна. 그 미션을 주신 분이 스스로 있는 자이면서 또 능력과 신실하심으로 우리가 미션을 수행할 수 있도록 함께 하신다는 것을 믿으시기를 축복합니다. За бурхнаас өгсөн тэр даалгаврыг буюу
өөрөө өгсөн нэгэн бол одоо хэрэгжүүлэх чадвартай мөн итгэлээрээ бидэнд хамт байна гэдгийг одоо хэлсэн учраас тэр зүйлүүдээр итгээд одоо өөрийнхөө тэр даалгавраа биелүүлээсэ хэмээн өрөөж байна. 이 하나님을 믿을 때 저와 여러분은 우리에게 주신 미션을 잘 수행하고 하나님께서 기뻐하시는 결과를 얻게 될 것입니다. За бурхны өгсөн тэр даалгаврыг бурханд итгээд тэр даалгаврыг хэрэгжүүлснээр биелүүлснээр бурхны таалалд нийцсэн үр дүнг бид нэр хүлээж авах болно гэж найдаж байна. 여러분 이 스스로 있는 자라는 표현에서 야훼, 여호와라는 이름이 나왔습니다. За одоо би байна буюу би одоо өөрөө энд байна гэсэн тэрнээс бурхан нэрнээс бурхан Йохва 야훼. 야훼 гэдэг нэр гарсан байдаг. 우리 한국어 성경에는 여호와, 야훼가 하나님의 이름이라고 기록되어 있지만 사실 원래 발음은 모릅니다. За Солонгос Библийн хувилбар дээр бурхны нэрийг Яхве, Йохва гэж бичсэн байдаг ч бид болохоор анхны дуудлагыг нь мэддэггүй. 왜냐하면 이스라엘 사람들이 오랫동안 하나님의 이름을 발음하지 않았기 때문입니다. За яагаад вэ гэх юм бол еврей хүмүүс маш удаан хугацааны турш бурхны нэрийг дуудаагүй учраас тэр юм аа. 히브리 성경에 하나님의 이름에 해당하는 글자는 있지만 하나님 이름 대신에 아도나이, 그 나의 주님 이런 뜻이거든요. 그렇게 불렀거나 그냥 넘어갔기 때문이에요. Еврей Библиэд бурхны нэртэй тохирч буй үгс байдаг нь бурхны нэрийн оронд одоо үнийг Адоны миний эзэн гэж нэрлсэн одоо зүгээр л нэг юм дамжуулагдаж ирсэн байдаг. 이 하나님의 이름이 너무나 존귀해서 이스라엘 사람들은 그 이름을 차마 부르지 못했던 것입니다. Бурхны нэр маш үн цэнтэй байсан тул Израильчууд түүний нэрийг нэг дуртаагаараа ингэж дуудаж чаддаггүй байсан гэсэн. 여러분 십계명에 하나님의 이름을 망령되이 부르지 말라는 내용이 있기 때문에 더욱 조심을 했던 거예요. За Библийн 10 зарлагт бурхны нэрийг дэмий хоосон дурдаж болохгүй гэж бичсэн байдаг тул маш болгоомжтой байсан гэсэн. 여러분 망령되다는 말은요 정신이 나가고 횡설수설하고 합리적이지 않은 것을 의미합니다. За тэгвэл төөрөгдөлд автах нь гэдэг үг нь болохоор ухаан алдаж дэмий юм ярихыг хэлдэг байна. 그래서 하나님 아닌데 하나님이라고 하는 것이 바로 망령된 거예요. За тэгвэл бурхан биш байхад чинь бурхан гэж хэлнэ гэдэг чинь өөрөө төөрөгдөлд автсан буюу ухаанаа алдаж дэмий юм ярьж байна гэсэн үг. 이 점을 치면서 하나님의 이름을 말한다던가 За 점을 치면서 하나님의 이름을 말하거나 아니면 거짓 선지자들이 하나님께로부터 온 말씀이 아닌데 하나님의 말씀입니다. 이렇게 말하는 것이 바로 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 것입니다. За өөрөөр хэлбэл мэрэг төөлөг тавихтаа бурхны нэрийг ашиглах хуурамч одоо босогчдыг бурхнаас илүү бурхнаас ирээгүй байхад нь бурхны үгийг хэлж байна гэх мэтчлэнтэй одоо бурхны нэрийг худлаагаар барихыг хэлж байгаа гэсэн болохгүй гэсэн. 여러분 십자군 전쟁이라고 있었죠. 그게 하나님 뜻이고 거룩한 전쟁이라고 말했어요. За загалмайдны аян дайныг та бүгд сонсч байсан баг. Загалмайдны аян дайн бол бурхны хүсэл ариун дайн байсан гэж хэлдэг. 그렇지만 실상은 권력을 강화하고 돈을 벌기 위한 그런 전쟁이었죠. Гэвч бодит байдал дээр энэ нь болохоор эрх мэдлийг бэхжүүлэх мөнгө олох дайн байсан баг. 그런 것이 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 것입니다. За энэ юу вэ гэх юм бол одоо бурхны нэрийг одоо урдаа барьсан худал хуурмаг зүйл гэсэн. 또 다른 모습은 성경이 말씀하는 하나님이 아니라 우리가 그냥 생각하는 하나님을 믿는 것이 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 거예요. За бид мөн Библиэд дурдсан бурхан биш харин өөрсдийнхөө бурхны хувилбарт итгэдэг. Энэ ч гэсэндээ одоо төөрөгдөл гэсэн. 하나님은 사랑이시고 죄인에게 긍휼을 베푸십니다. За бурхан бол хайр бөгөөд нүгэлтнүүдийг өршөөдөг. 그렇지만 거룩하시고 공의로우신 분이시고 행위대로 심판하시는 분이십니다. За гэвч тэр ариун бөгөөд зөвхт мөн тэр хүний үйлдэлийг шүүдэг нэг. 근데 어떤 사람들은요. 죄를 지어도 회개하면 다 용서해 주시니까 하면서 제멋대로 살고 죄를 짓는 거예요.
Тэгтээ одоо зарим үед одоо гим нүглээний амжилах юм бол бурхан биднийг болцлоггүйгээр уучлах болно гэдгээ мэдсэн учраас хүснээрээ амьдарч дахиад л гим нүгэл үлддэг байна. 그것이 기독교가 비판받는 이유 중에 하나입니다. За энэ зүйл нь юу вэ гэх юм бол Христийн шашныг шүүмжилдэг нэг шалтгааны хамгийн том нэг хувилбар юм аа. 기도하면 다 들어준다고 생각하면서 자기의 욕망을 기도라고 이렇게 투사합니다. Тэд болохоор залбирвал бүх залбиралт нь бурхан хариулна гэж бодож үзээд өөрсдийнхөө хүслийг л залбирдаг байна. 하나님의 뜻대로 기도하라는 말씀을 강구합니다. За бурханы хүслийн дагуу залбирахыг одоо залбираарай гэсэн зарлигийг үл тоомсорлож байгаа гэсэн үг. 자, 이것이 하나님을 이름을 잘못 사용하고 하나님의 이름을 가볍게 부르면서 하나님을 오해하는 그런 모습들이에요. За энэ нь болохоор бурханы нэрийг буруугаар ашиглаж түүнийг одоо бурханы нэрийг хөнгөн одоо бодох тийм үү? түүнийг буруугаар ойлгох явдал юм аа. 그러면 우리가 하나님께 바른 예배를 드릴 수가 없습니다. За хэрвээ энэ зүйлд амжирах юм бол бид нэр бурхан зохих ёстой одоо мөргөл тэр зүйлийг өргөж чадахгүй байна гэсэн. 그래서 우리는 성경이 말씀하시는 그대로 하나님을 믿고 그분을 예배해야 하겠습니다. Тийм ч учраас бид нэр Библиэд дурдсан бурханд итгэж түүнд мөргөх ёстой гэсэн. 그것이 바로 하나님의 이름을 망령되이 일컫지 않는 것입니다. Тийм ч учраас бид бурханы нэрийг дэмий хоосон дурдаж одоо авч явж болохгүй гэсэн. 또한 우리는 하나님의 이름으로 맹세하지 말아야겠습니다. Мөн бурханы нэрээр тангараглаж болохгүй. 하나님의 이름으로 거짓 증언하는 것은 악한 일입니다. бурханы нэрээр худал гэрчлэл хийх нь бузар муу зүйл юм аа. 하나님의 이름을 하나님 아닌 존재에 적용하는 것도 하나님을 욕되게 하는 것입니다. За бурханы нэрийг бурханаас өөр зүйлд хэрэглэх нь бурханы доромжилж байгаа хэрэг юм аа. 하나님의 말씀이 아닌데 하나님의 말씀이라고 하는 그 거짓 선지자들을 삼가야겠습니다. Бурханы үг бол бурханы үг биш гэж хэлдэг хуурамч тэр одоо босогчдоос болгоомжтой байх хэрэгтэй. 우리 자신이 하나님의 뜻을 함부로 단정하는 것도 주의해야 합니다. За бид бас бурханы хүслээр өөрсдийгөө найдахаас одоо болгоомжтой байх хэрэгтэй. 하나님의 뜻은 성경에 기록되어 있는 거예요. бурханы хүсэл болохоор Библиэд бичигдсэн байдаг. 하나님의 이름은 거룩히 여김을 받아야 합니다. бурханы нэрийг даруугаар алдаршуулах ёстой. 오늘날 세상은 하나님에 대해서 입에 담을 수 없는 처참한 말을 하곤 합니다. За өнөөгийн дэлхийн ертөнцид бурханы тухай үгээр хэлхийн аргагүй аимшигтай зүйл ярьж байдаг хүмүүс байдаг. 우리 기독교인들이 말씀대로 살지 않아서 벌어지는 일이지요. За Христ итгэгчид үгийн дагуу амьдрахгүй учраас тийм зүйлүүд болж ирнэ гэсэн. 우리 그리스도인이 교회 바깥에서 어떤 삶을 사느냐가 중요합니다. За Христ итгэгч бид нар сүм цуглаанаас гадуур хэрхэн амьдарч байгаа нь чухал юм аа. 빛과 소금의 삶을 살고 성령의 열매 맺는 삶을 살아야 합니다. За бид ариун сүнсний үр жимсийг тээж гэрэл гээгээ одоо давс мэт амьдралаар амьдрах ёстой. 성도들이 정말로 그리스도인다운 삶을 살 때 교회에 대한 인식이 바뀌고 하나님에 대한 인식이 바뀝니다. Итгэгчид үнэхээр Христийн шашинтай Христийн шашинтай гэдгээ харуулсан амьдралаар амьдрах юм бол сүм болон бурхны талаар тэдний одоо бусад хүмүүсийн харах үл итгэгчдэрийн харах ойлголт нь өөрчлөгддөг байна. 유명한 말이 있습니다. Нэгэн алдартай үг байдаг. 그 불신자들에게 성경은 그리스도인들의 삶이다 이런 말이죠. Үл итгэгчдийн хувьд Библи бол Христэд итгэгчдийн амьдрал юм гэж хэлсэн байдаг. 우리는 우리의 이름을 높이기 위해서 사는 자가 아니라 하나님의 이름을 높이기 위해서 사는 사람이라는 것을 명심해야 하겠습니다. За бид өөрсдийнхөө нэрийг алдаршуулах гэж амьдрдаггүй харин бурхны нэрийг алдаршуулахын тулд амьдрдаг гэдгээ сайн санах ёстой. 이제 말씀을 맺겠습니다. За ингээд өнөөдрийн үгийг дуусгаж эхлэе. 하나님께서는 스스로 있는 자라는 자신의 이름을 말씀하시면서
그의 백성들에게 자신의 모습을 있는 그대로 보여주셨습니다. За бурхан өөрийнхөө нэрийг нэрийн тухай ярихдаа би байна гэж ард түмэндээ байгаагаар нь илчилсэн. 모세는 이집트 왕의 반대를 예견했고 또 자기가 말을 잘 못했지만 하나님을 믿었기 때문에 하나님의 인도와 도우심을 받았습니다. 그래서 이스라엘을 이집트에서 이끌어내는 미션을 성공시켰습니다. Мосе болохоор Египтийн хааны эсрэгүүцлийг маш ихээр хүлээж авч ирсэн бөгөөд тэрээр одоо үг хэлэх тийм чадваргүй айцтай тийм байсан гэсэн хэдиж бурханд итгээд бурханы удирдамж тусламжийн ачаар Израилийг Египтээс гаргах тэр одоо бурханы дуудлагыг амжилттай биелүүлсэн байна. 하나님은 그분의 능력과 신실하심으로 우리가 하나님께 받은 그 미션을 잘 수행할 수 있도록 인도하시고 도우십니다. За бурхан өөрийн хүч чадал итгэлээрээ дамжуулан бидэнд өгсөн зүйлсээ сайн хийхэд биднийг удирдах тусалдаг ба. 그러니 우리는 하나님 그 능력이 많으시고 신실하신 하나님을 의지해야 하겠습니다. За тийм ч учраас бид нэр тэр хүчрхэг сүр жавхлантай итгэлтэй бурханд итгэж найдахыг хүсэж байна. 여러분 또 하나님은 우리의 예배를 받으시는 유일하신 분입니다. За бурхан бол бидний одоо мөрөгдийг авах зохистой цорын ганц нэгэн юм аа. 그분의 이름은 영광과 찬송과 찬양을 받아야 합니다. Түүний нэр нь бүх алдар, суу, хүндэтгэл магтаал, өргөмжлөлийг авах ёстой юм аа. 하나님께서 스스로 존재하시고 창조주이시고 역사의 주관자이시며 영원하시고 전능하시기 때문에 하나님을 높이는 거죠. За тэрээр өөрөө оршдог бөгөөд тэр бүтээгч, тэр бол түүхийн захирагч, тэр мөнхийн бөгөөд тэр бүхнийг чаддаг юм аа. 하나님 안에 있는 거룩과 사랑과 평안 이런 성품 때문에 하나님을 높이는 것입니다. За энэ нь болохоор бурхны ариун байдал, хайр, амар тайван, амар амгалан зэрэг одоо чанаруудын улмаас бурхныг өрөмжлөх явдал юм аа. 우리가 하나님의 이름을 망령되이 일컫지 말고 오직 하나님의 뜻대로 살아가는 자, 세상의 빛과 소금으로 살아가는 자가 되기를 원합니다. За бид бурхны нэрийг дэмий хоосон авч одоо бурхны нэрийг дэмий хоосон дуудалгүй авч явалгүй зөвхөн бурхны хүслийн дагуу амьдардаг дэлхийн гэрэл гэгээ давс мэт одоо амьдардаг хүмүүс байхыг хүсэж байна. 그럴 때 하나님의 이름이 이 세상에서도 거룩히 여김을 받고 높임을 받게 될 것입니다. Тэгэх үед бурхны нэр энэ дэлхийд алдаршиж мөн өргөмжлөгдөн одоо даруугаар одоо өргөмжлөгднө гэсэн үг юм аа. 예, 우리가 함께 기도하겠습니다. Хамтдаа энэ цаг залбирцгаая.